Kenya manete salwa ke junun wangama rajamana lingantama gwas ka kwi ka mandana shalat ka social media ke ka Facebook tene to ngon to raj ka kwi Bull Brown no Bull Brown cha raja dana ndere nwer community mandere janang niam goje wacha japel jen poinde she goro nwer bo bakadak she on longbo to be maramandanan kunwere ko la boss beje la rwani t-shirt lot cha raja long ka kwi garama char munyos no ramachura ga kwigana machar si man lade shelang wot ko to laden dungnware ko dene tejbo jin mi chigan machar si ko lokke Dr. Yang Machar nga gujimo biya ko nware ke nga gujimo ba gor nware mite karamatre chara de sholar dungno lada rwani ti choden lot ko to den werde ko nyam chala arbo ka social media fonde Bull Brown jaga nwere ko to bigate ka gagang na kamniken bika rodian nyir kamniken wacha Bull Brown chaja look nwer community intere which ka USA ke ka America and to Bull Brown nong neji luni jok she ne bai shu kam dob da dien luni jog men le jodo dob on the content jane and dob shu ga ja shen dob dan tenetin cha Bull Brown cha alarm mission cha jogbo to a radio station me lebi ga kwi community ka ko baro ni ba ko le wi mona nore antama shi radio station che jago to bunwer panken ten kul let ka kwi dien buga jago to buga ta ga gang kamne ken chiteke iden agenda ki right michi latpinya mi michange kwa ka kwi danan witin cha je ko le jogo Bull Brown nong nore ji line jodo shu ko bai chi chut ka dob da dien jal kon ne kel antam mi chi woni am chi wodi ka dob da dien chine go dan witin chine ku jen message dana chala Bull Brown che to ko lo tin la daga ndial no ka wi mona nore antama chi Bull Brown charwa ne ka shago jo to shikan ngot reshung ne keno to la dana nore ka ramlen nore ka ba joy karwantin kont lada mi ramchi jen ba joy ba na karwantin kon lada sha Bull Brown je go to rwantin lada shika ti chiwa ka duomo da dien mi shajan duomo da antenaten take a message cha gorgo cha laro Bull Brown, why are you destroying and dividing the Nur community? When you started your radio station, it was meant to inform and educate the Nur community around the world. At this point, your defamatory comments and antics have gone too far. You are turning communities and individuals against each other. That is not good journalism. You are also making the community more vulnerable to people and entities that are against Nur unity and progress. What is the point of the radio station if all you do is causing heartaches, instability, and communal commotion? This message is there to remind you to return to your root of being a unifier and a truth teller. Please spread information that is good for the well-being of Nur people. Thank you. Agenda na chalat goma take a comment to want to chanyoka lat kore ne to want to roger long ka kwiko Bull Brown chamanante ten chapel agenda na chalat ala Bull Brown nong neje rointe lara kan dial go ka dungno ka jen gwasme chi Bull Brown cha jien cha do badante nuer ten cha jabai rede jak chaon nuer mi changwa ngach ngula chwa jien ma banwer bakapal yom cha ngai changwa ngach chalana mejan ta shetene dan Lucifer me che gujo to che tegene to gor keje ko jen Lucifer wala la mi che weke de kadit wajen baket ke jud baro te tel kana ki jud to go to balanga long to bara to de wala ne diala shwanok wa change ko te cholo meeting lo na ka meeting wa ko la ko na gon Lucifer baket baro ko ba ko lat wa mi meji Lucifer ne no ne dial to ko billion of people ronel wa chuja goro to bordo chungbo ko che gujito cheteka population mugura wa men me chi ko de jogai Lucifer chi jen ngom nan tenaten wa chuja chu yorpin kwenokos ko jen chawte kam chalelas jen fone cheteka cha grid cha janen kaje jen nan to content chawjin mi ngangach chi ke Lucifer
ka ci kon lus fernen o to jaram dan le jek ronel tongmi antem chaje yor pin ka kon kel goma ba kon be medbo ni wi mon goma kon di cheke lus per gorjo kon wer dial mishi dor ngach chun wer shu ka ben pin gorjo be te kelaka a chang ci jinle la kod boga ka ba churo moy ke distanadien be wote tin ngomi goroto be jalkel kane lanware jen re danen chalat biat kamal name jen nur online mugor jadi comment kadi subscribe ko de goroto bi ranti ko ken be galen ka ku yunte kanware non ne on war buga tekel